Watching me that say me wakwaba say wo hwe Badwam Adom TV so ensem a yeto yembo ase aboabo no me de nyina ensom ensem ne do so na de obetie no so kahwe bi ene say adeswede akoga na mpanimfo ho se wonhwe na emra chechire nsentwerefo ma ye ne ye ho no wonhwe na wonyi emfi wo sanso en assembly member ya wo Sancho Kofi eye gbodomachemu a efri ebra mpanimfo etie sa mansi no nya de sempunti obia no akoso ewo ho na yebeko eye multimedia ya affiliate station Time FM me no ka say niam ba ko mienu bi akoso a ama wo mutawa no chese adwiri enti ama wo mo ateko munche mo nyina no yerebe ma we ni nsem ahodo bi nam de so mo se Badwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 ushia me a eya frame anochi wa ba ajwa se wa finche mo no me de to so amount. And Central for Enkabomuku Ghana Journalist Association, Afe Media Foundation for West Africa. Na se bibrim hanumu ana se bibrim atoyeni nyina no yen Central for won Enkabomuku sanso na Ghana Independent Broadcasters Association and Afe Private Newspaper Publishers Association. Womu nyina atena se de wano akobenkrom a wosre Ghana ban mpanifo a wonum ka bi ewomu ese emraya echechere Central for ema ye ne ho kana brofum se Criminal Offences Act no ebe ya mpanifo hwe no wontwam sabe ya Central for bede wo ho no aye Juma said yes, say nefata. Say, Emrani wo ye book munkwa de police for ani attorney general. E wo to me say omo de be ye juma. It no na ene abane say wo be nya say ye call on government, ye call on attorney general and all the major stakeholders say ye twa ne repel Emrani ye free ye kratem book. Enwachi ode to nsentwere fom o man nyina enem se somode nkrato e mane aban ne se act no won twen sign no won so mom homodin ase obedi nokure e odwumadi a wo mu edimo ye sha nsentwerefo nyina etu obi afo ni media so say ye try say ye be discharge your duty with highest level of integrity and professionalism eno na ye candidate to nsentwerefo na afo say ye nso emra ye call on aban to repeal the two obnoxious law emra bienu na Yenfrin Central for Semoni onko otimantem no emu gwan mensin no emu na assembly member ya wo Sancho Kofi gbodome opanyini na no demu a wo supane hawo enyina ne se fibra mpanifo ete gwan mensin no wo otimantem wo no obetumi de sense de bu akase mpunjujuma akasa de abo wonom se de dwunso abo akoko ha dwen passans wotwemu a o my Ghana no wo so eka ho bi nti mpunjujuma ekoso mpotamu bi no wo hwese mpanifo betwa gwani abehwe wo mo no mo so echefe wo mo no wonsaka by near Japan as Oti region you am create here yenso ya babe yen sabeka district and so auto when you share important ha in fact eseweni o share ya kwan na akwan de enye kra na no si yepe enemensini krache Janet MFA aboto ase editu dwase enyesa aban atwi nani esanse aban ede hihye egu akwamu a Ojidi yese enche impuntu omanfo pese wo mu hunu no obehu okiremu se assembly no dia so akobo fom a wo si dan amalepe senior high se be yi adesuafo ehun kire wo mu. District assembly to me has not been neglected. The common fund that comes, we all know it has been cut down, and it's same with all the other assemblies. But we know the economic situation we find ourselves. So I think if not for that, we could have seen more than enough. For now, the district, even this year, has cut sod for a story building, which is a two-story, which is a get fund project for Likpe Senior High School. If you want to say young corner, another matter, could you be your one crank point, mature Ghana Traditional Council? No, now was here, Fiano, Homo, Wafa Shayado Mudine, Brenner's house to be Montino, or more day and Shayeno Ego, and Shayeno, dear do first, and say, what your son air 2 day year, I think, Train near Mabia, man, and Anomasum, Ekaka, woman, and say what your son to so, and see one more abandoning noise making, 10 years, so we are pub, so we are dying to be Fanfidencia Bonte, and Monum Tim December, and Nubidina Saba. Efrasie mebusu media ni mune de tosu edunum no de akwa akosi June busu mene da ye tosu edunum no stress wo mo ate enkrasa se so wo mo ye nwuma ahodo ani dede na nam nyina no obetie na wadi so. During this period, the Ghana state will fast and pray for rainfall, a bounty harvest, and good tidings.
The Ghana State will also pray for the country and its citizens to continue to keep the peace, the love, tranquility, and good spirit. The Ghana Traditional Council urges the general public to take notice and observe the rules regarding the ban on drumming and noise making. Enwachi enkramante muswafo Henry Cote enso edito omanfo a wote enkran ene ne mpotemu se woni hihyeyi a nanamayemfo edibetu dwa no so. The Regional Security Council, in collaboration with the Ghana Traditional Council, is appealing to all and sundry to observe and respect the ban on noise making and drumming. Nikrakra ena gamanche ni ite ikochuru ya otosubi no enso echere de wo hwehwe e wo sa fashe yi emu. Yeah. 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 Yanko ASSIN AKROPONG na camp ene ye kwa akogina chechefo bia wodi wonti Untitled Teachers bungalow no ensukesi ebi to emframa kakraka na mu menam so mepasa edan no eso na ema chechefo dodo no a wo mo wona fufu okrom ho de ne oba no abesrew okura ne sumie na se oba beda won kyanya ne sa afi afoforo bi nso na kakra wo mbotom no tisi nkura bembe ho no mo no se wo kwa akɔhan dan no wodi wonti atum se bi obenya kwan na wakyerɛ adesuafo wo ASSIN AKROPONG camp ade na sansemiti wo kwa ASSIN Central ho no mo a MPP amanyoko no panyini ba kwa wogina se won hwɛ nto no so aba mo se bibia toto yi obetima begina se mrahye bedwane no aye Godwin Inti anewu opanyi abon homoden ede ye nkyɛnse edi kuri dan so bi akoma skulu so wonye na chechefo bia ye so paaye no wo mo so ema won hwɛ dan kɛse na etuye na asɛ wɔn boss no wɔn de hook na so roof no letare edan no di yakopon ya Adom ka ya babo wɔn mo boss ye wɔn modern asɛ wɔn de kwata road bɛkyekye roof no yɛde akyere dan no eye anya saa dia wɔn ye ne saa bi wa nhwetopɛ afema fa betumi apagya de akɔ Sirebe na chechirefo ebenye baabi atenenti no owura bi a oyi ne ti so obepre MPP amanyokuo no primaries yebeba so ASSIN Central ne bi owura go Fredinti anewu edi chance dan akodum a chechirefo no se wanye ne wonfa modan no so sirebe ya obenye baabi atena akyera de Africa Ghana ebekọ n'enimu a ejina education ntini me ti se omu teachers quarters eswa pan na shese o se mitumi kakra me so mitumi ya de aboa no o se mitumi ya boa na mama nkwala no motu education akwene Assemblyman na ohwempotem ho ejina chechirefo nanam eka kire opanyin so wodanase ebi mra bio se atowenchema tu yi na sote ye na wanyi ya na abehwe abeboa ya ni shiran baby a nya ni sika fi bia nyankopon enhye na ne afela mo de amaneboyi ifri ASSIN Rakase camp ene Badwam kase Afimpedu dungo fini muono ena aseye ye hwegmosu ahonsam so wo mo launch safe school program na na bota ye nyina na se behwe na chechefo ni adesuafo kwan obefa so afa school no mu apie ya niam ye keka violence won betwe won ho afri ho na sanseminti na Director General of the Ghana Education Service Dr. Eric Enkansa de afutu ama abata chechefo ene adesuafo nyina se ye obi asede obi anyina famu de na won hwe se be ya nkoda betumi anam school mu na wo ye kire ene Bia Maturenchem no obecho ho afiu. The GES believes that the attainment of violence-free schools is a collective responsibility. Hence the tagline, Safe School, a shared responsibility. Emphasizing the fact that we all need to be on board to provide and promote a safe, secure, and inclusive environment for our learners. This explains why we are instituting this annual award. Adom kase ebopini abaya hana egbenya ya wadin fie dumiensa okosuku wo voter school for the deaf no empenifo bo na baso ema na Ghana cedi empem 9 4000
dwumadi na se ene wo kire de ehye nkura nti a oye na adwen se logo yi ode ne ho be hye design no mu bi esan se sebe oye mum na wontimi enkasenti ode ne nsa ena ekire na asemu ase a obi ekirikire mu ema Adom kase eteyi. I had 4 things. We have the safe school. The first one, I had to use my colors that I was taught in school, using shapes, tools, and then I used it to design. And I used green in my colors to depict friendship, and then nature, and then environment. Amazing Grace Association eyekuya nhye aban ase na opanyina wono no ye kofa bae side ani mo na ye Margaret Odro Yuka Brichimemu no wo na ma media de hwede mu de ato Ghana fo a wo mo tukwan kodu obi man so akakra bo mo nsem nyinanim se wo sere Ghana ba ne ye na famu de ye sa akade ne ne ma ne mpuntujuma hodo no obeyi mi ama Ghana fo ne nso wo anyame ato nsem wo obi man so no kanye bia wo mpotemu kura wo free so kane ma hodo egwa mutimi keka mo bom na mo nso ma be ye na aboa se be ye aban no ekombe han no manfo mpuntu a wo hwehwe ni mo no wonsabeka. It sounds amazing. Ye juma ye de ya ne charity. Enti December ni dua ye fund raising. Ye benya no ne ye de aba ye man Ghana mu. Enti ye tu anamon koi. Ekuapem mampo. School for the deaf. Ye koye nsuo. E was school mu ho e man kwalai from 2015. And when I'm calling Babeto 2023. Nanusi Yape and a headmaster wa Damampon School for the Deaf and no. Edia sida PSC esi mami so ma ekuo no ewo moa wabeyama wono moa. Wasan edia desrede to Ghana fo wonsem ewo bie ekuakuo ene adwumakuo ahodo enhya abayase nyina enim se. San se wonum enim padodo nti. Adesuafo ni bi eda fom. The senti and also wonum ebehiam. Thank you. I must say that we are extremely grateful to Amazing Grace for this gesture. In fact, before you came, it was a huge challenge because getting water for the children has been a huge challenge. And the numbers have grown. I don't know when you came how the numbers were, but over the years the numbers have grown. So Yankwa MPP amoyoko no wonom akache ne fa ye wo manso adubia na empanifo wo hono mahunu se enwa kwehia so aboabo adom wano na wo fra sede ne ma hodo ogu akwam sansa fimpinu ne 29 no wo bo wani ani na chese eba ne sa no se abatu ankasa be koyi age se grassroots se wo mo wase hono mo no uni omudi ne ye na wo hye wo mo ma na wo mo hunu mfasode e wo so se wo boabo wonom ehom na no nam so ma akoda de ase wo mo ate eye women's ring na se ma ekuo no kyeremu a enkroto ma akoma akwadue wotwe nsia wo hwe na watimi atete kuo ye tesa bi ewo ba kupe omu pa ye pa de se be ma enya economic independence na yesa organization de ye kyerɛ nyina ne se ma timinya economic activity bi omu sa no na o organize ma wo just for political reasons intia o nyehwe into about poverty level no so here wo mamu wo ha no e wo soro pa itina yes started sa reorganization say e ma no ye be mu hands on training o mutumi be niema o ma betimi ato no mutumi de ahwe o mu emma Enwechi Adom frefo won person no eso root osei eka edeka ho se omana moto no botaye ene se obenya madodo ama wo mabedon NPP amanyuku no ma yehie ayese okunkasi ada yenim come 2024 ye na 2024 ya ebe na yeyi me nso ncheye but me ba se me bebobo ma no na ye de atwedom na de atwe vote ama ye na de bia ye ka se emma wade mu eye oba wo mu eye Enwechi a reorganizes card to us say MPP manyuku nimpa nyimfo san so hwe ne mu se ombetumi de nkyerɛkyerɛ ama wo mu ewon person ne so se de be beboa ama manyuku ne nsempa wo kɔbɔ ho dahuro no wo matumi abɔ ne yie na atwedom ade adi amanyuku no echi inti ma kyerɛkyerɛ mu ene enema ye party no nso ayɛ ene ahofam mo nso nda na di wo kuro yi mu sɛ ye abɛtwe obi vote ama na be vote mayo ona wo mbu ofu ona ye bo MPP kura na omonya emrasepo ene ya wo mu di wo mu no tie ne o makasa